Abusuapanin Bishop J.Y. Edu ababonten ababekasa de afa ensema wodo a ekoso Abusuapanin Tupac na yiwa okoyoye na ye maame NSEMSEM ono so ne ba watimi afrim ne ba kofi no na Bishop J.Y. Edu eremu ebiebie keys ahodo na wo chemu die abusua before say ensem wei eba be hya ase no na chese wodi kan de kokobo ama chese Lumba abusua ne say ensem wo ekoso nyina no wo munya botere esanse wei enye court asem wei eye sebe nananom asem ene efi asem etebe ya court nsensem no enka wo muntwa so ene se fofi anto ateya ekotwa court ne nyina no ye di court akwadiaba na ne Bishop J.Y. Edu ewurabu pa eka nsem ebie keys ene ye hinta nyina no wotimi edi wuramu a chese na ne nkomo no na ede ye pa mesre ni di no bokwaso ene your first time I join here GH report so ahobrese kwaso na watimi like page no and I say o subscribe e dia mai o comment here jedi ebeje ho pa ebusia ye beko ne wagotie ensem a Bishop J.Y. Edu e de beto montere so na okasa ye e de fa ene team legal wives team side chicks ene chese koyo so eno ni aka ni nyina no okeka bia ema Abusuapanin Tupac enso eje ne die yenko na ingoti Bishop ensemwa oditubia abra na wo hwe Charles Kefosu no na ne dua ne die mu ni ade that was so changing the diet ni bibisa wo ka bibisa Kefosu die man kasa me say me sa abra ba mo na sugar na na ha no okay inti minim say eno ka ho bi na ode nya yare mu me de men ko doctor ho but se masa yare a che no okay minim yare sugar implications ya wo ho ne de ba okay me pese me di doctor fo ani na posumata makoka ho asem okay ba me yare a ode ba me ho na me hu ye no okay eno so e ba enko sesi a na ekọ one titini ya betima say o kidney ten okay betima mo ni afra obetu e be ma betima mo be ma awu de normal bibiri na ba sugar me say you know pressure when na ki say ma tete bibiri ba me suggest na say in yama doctors no okay mona fanary onim die owu ho nti me die ni mu keka me ka wa hwa na ma ka de okay nice na de be ka ho nice one your friends ne ba Faustina Fosu Charles Kefosu sister ne ba na we free mpacha wate mate say ni sister kuma ana na ba I think ni sister kuma ana ba no ana there be some last one ana and this is the auntie Mr. Kumaba. Yeah. Kefosu office. Yes. Martin is so more candid. I mean, ya quite ready. The devil no buy. Ya quite ready. My who social media sa afresh. Okay. No, ya me ya no. Okay. Ya then answer. I said why me bu baby. Se wo hayo se baby na mbu abo bi e fe na asantrophy me kan ha kirom bi aman kan ha kirom ma min si su bi se dia mesel no asantrophy we anoma ebi nu fe na de dankwanta tu anakwa dankwanta so ma ko butu tu onko so okay obutu ni pe ba no tu ko butu ni pe ba no tu butu nye di din na de dankwanta no ni dimpa na nanom de frɛ no ye frɛ no taki aforobo ewi ase no taki aforobo no ye frɛ no bio ye frɛ no asantrophy na nanom kyerɛ sɛ asɛm bɛtɔ ne fie wadima nsiesie asɛm no nti nam so ma na yire ne na mba nyina wi enti na taki aforobo no ma gya no frɛ asantrophy asema toro ni fie kuni fie nyina santro fie okay asamba fie na mpanyimfo wo fie no o mantima nsiesia e fa nse bebire na edeba
ti kwadwo fosu asemi me kan ha se enye koto asem ye amamre ne abusu asem man kan jiro okay wa omko koto kwesi se enkosi hu ube wi omka chese Abusuapanin asem omko hwe nka me san kan ha se chaskozo fosu anye wora be ma wonwa na so anye ma wonwa bebre ende ma me nchire mu kakra obi a ne se de osi bo na brafa obi wa ware ana o fa damfo ana o wo ba onye wora ma no nso echese wa ye wora ma no onye will e ma no ba echen echese wa ye wora ma no echen ene se fi ha we odoba awodo no onye wora ma no mo di ni be yan krata na se aha ye ne dia okay so what I say kafuru aluta ura mpacho me de ya de tshade mo imagine fruits aluta ura ne ba odo no odi ni dini na be ya aluta honkrata nyina akora ni bibia yeah die chese wa ye wora ama no okay ti so ura ni ho a uba honkrata mu no on the dia na on you the dia on the dia the dia and I make on the dia see ebi o ha na kwadwo fosu oye na sa kwa no me de minimu okay we are saying some say the city di dan be ka na ha se ntoko omo kokunu funu no dia eno de omu ya to na sem kesi pa di akire ba eno de hu hia adia ba ko omo pese omo find out ye pa so ye obo chese omu ni hu kwan se omo sanso ye because ye fufuro ba be ba so eye match mu na Ghana for chese why say owo so omo sanso ye eye abra ye sie ye papa Charles Kefosu bra chire bra mpanyimfo se nkwanta dem bra chire bra nkwanta dem de se Kwadwo fosu pompo abusuafo aye o maye wi amamre kwanso asie no ti untim nsan kosie no nsan ya yie bio ubaya yi a anya yie efe no mpakire loti apataki oti apatachi achi na sobi edowa se bia na ba no ana na yire no a wo ye no wantima amabia ana wunni ho a titru ye ne se uba bi atukwa akwa abrichire na nkrata asem ti wonti maga na ha ma ye yi ni bi wonti mama ne ya ye Ghana ha de na wi no otenam fikire wa abrichire ho eye ne de kakra bi kokorwa okay na omo amodono no a owo abrichire wa kokko o mayi no omo so abeto yawam okay no am friend say ye bonso a obeto yawam yawane ye de yin Chelsea fefa okay yeah the like a bull it's a bull in France okay to say aya here na wi ndu bu abusua ye busuani a untim san kwa transit me san kosi nkonwa ya ye asante amamre ye kiri abo akuru ye ni na ya nu so what I say abo abako ye ni na ya nu ndi ye wanse busua transit si nkonwa ya ye gu nsasie no ya ye no untim nsan ya ye bio ma obetima transfer kiri se bia na mini ho na obi twam a na wabeto ya awam ba efichire na obetra no se betumi aye bibi kase eno na maka no untim mo nipa wo because ni se edom na ebeba no won kwasese yi se wo be yi okay kiri amamre no yanya no sa okay na nanu betima foro wa hemfie ana Abusuapanin betima kwasama o okay edi anu yi na be Oko court ankasa yi ne funu ya Abusuapanin dia. Yes I know kan. I don't know ankasa ya mother dia mamu ko ye. Obi wu a Ghana constitution say Abusua dia. Abusua ne funu ye o mo dia. Nti ebi no atwenum say Abusua do funu.
Abusua dofo. Mate sa asem no. Sa. Abusua dia. Abusua dia omo dofo ya. Sa. Tuwa. We here no is can abusua ntim nto twere. Yes ekoye wayi, ekosie, eye wayi. Tuwa adamfo bi se ne yiri bi ne ba bi a. So kwatena kuro bi so ba bi. Mfikyire. Na se wose me boda wuru. Na masra ba ye ayiye no foforo de. Abusuapanyin ba sama wa ahemfie. Oh. Okoso ntim yiwa no. Abusuapanin were right. That's right. Eh, sepulu ne dia. Ayiye ne dia. Wa ye ayiye wi, se me be ye ayiye. Me se aboa kon ye ni na ya nu. Okay. Nti wo ye pe uboze nsama nkrata ba ne abesama. Bra be yiwa no se abusua ye wi na wo ye de hye no bo di na se abeje nso ana obeye na yiye. Oh, okay. So ye ba wu ye yiro ye wo fasi o ni sa tumi no. I see. Adesua I was say yenya yesua. Abusua adesua was say yenya yesua and Bishop JY Edu ye papa akano the No Jerusalem. Abusua ene Bishop JY Edu ene guso a obo ne nkomo e honom na da bia meka me se wo yetim sa cheka based on NSEMSEM de e kono na wache wadwene e comment section wo e di ama me yetim sa check fo ni nyina ye hwesem be like video no afa legal wise for no mo so monto aso na mo like video no na emom no wo yetim koyo nso ene papa shi na watimi ejina so I like video no ye hwe na yenti ensem a Bishop JY Edu ekai Apollo International. Anthony, I'm sorry, so with your dama. Quick one. Saturday, I know, in Shemukasi and Eba Basso. MPP primaries. 31st, Saturday. Since you are calling in our Baba Bejina, Dr. Baumiaho, and Honorable Kennedy, a Japan. In Pedinforming and a Kuni Genomos. Eja ye so ajenyamia ram no mo hu bibi because asofo de bebre e kire obaje me yire wo fa kurasidi o se metema no me yire no fa o si de kuralo kuradi di no de man se metema no e hu bi pentra o se ala de bi ko bra politics no say you be ato ma safo ma se politics de mi yan to cho mo makwa na adimiti papa na me okay but yes me yo mamba pa no asamba ma menka there MPP party wo ha daache bi obetimi abedi omai so no mo ye o montoto ya se ye nyina de ye ni di akire na ye de mpabo di akire nti mpabo na me boss me de be adwobere be boko thank you ma who parties be bira o mo kosa abatu e bia e be wie sika ntwe ni atuo ni ade na ebinum su jai party no ekote omo de omo kotetete a fi enye ye ma hu Ghana ha ba bi omo koto aba enye ye no se makote me de ma hu NDC ni MPP bebere na aba MPP ma hu bi omo kote ya ante na no ada se owura chairman so omo kote e wa hin we ya 2% kura we nya yo no nko Obeda Samoa on na ye NDC chairman na bed zedin din me ba na ye me din kaka bo fanche bed zedin ana ura bina Francis Asiam na kura NDC ombufu ye omu jaye omu nyina akwati omu de 3% omanya ewi ase no masa ba NDC Yehu nipa kukuda mankuruden ye maame agimankuradu wanya no ba bi ko oba ahema wonde o kwete no party na misuro ma NDC enzu o kwete 5% kura wanya nti mesra MPP for no say wa ye betwoti ano nyese me teme ho akwete party o kwete enye yie
Munyina fa dwene kro na akoma kro mfa ntena ase. Campaign no mu aye ebi de so mani ebi de anso mani. Na nya ho asa na maka. Ebi num de atem de ne mpuatwa ne ade. Na no no me ya men personal life no. Wa ka sampan me tie pa. De se no me nya aye pamu. Me nkotai obi achi. Me tai omu nyina achi se nea na semoto nkorofo tirimu no ona obedi kan ye toma no wie so amempese obi abetra chiri atotobo aba park no so se omu wie mu ne de eno de me de mempese metie bi kura adeti na mempese metie bi obia ewo ni nipa okotena bato no ho tieni yewu obia wanya kura nipa mienu de police center bia unipa wo ho ndi wan kohwem na kwagya patesenom no yema bibidi ni etwafa akwo ho a emesuni so obia crocodile tears bia njire obia yedo akotena atena ase hwemu a mo wani mpuru so setete wonom nsamansama ahwe ensu ase akurem o hwemu na ni apuru so opefin bia samao so inti me maomo kose me ba ni minu akuma kwabra aje Japan nanka na me bom paye mana se kwabra wa bre party nanka o mo beto ama so se de si kore de ba be pe kwabra sam to the sense o ye ni kampa oni obi atem on kakasa ntwi dimi ka me kan mo beti a kamuntu bi ma no mpo so man to ama no ndo mbeto ama ni bia mepe do ma to ama ni bia pilo se ni pa no betima ya adwuma no nko ade a na minim se wo ma mo koto aba no ebinum nya nkwara o ebinum atena konwa no so pe ebinum ya mpi ebinum ayese ebinum ayese ya no kre ntiminim se de fata no obenya nice ti asundwe edi ehia ye mpentokwa ye mpe showdown ye pe cool down na bibia nya kama ye tuya na de obawen no no modi na chi tuya no munwe o be face and this so de obeyi no eno ni asem no hoso so de so se tie ni so ye bo ho pa ye se dru ha so ebe boko se fi yes me father for all eno ano no say me wan this me wan pp eno ano no aka say pp da o bo ke ka o da ho so be bra ho katra ye pe de o di agro we dey papa kadi nyina e da wo bibia o person bi sa papa de oh we say and because of time but come papa any Ghana man nya di nyina no masua de bebre afim bebre titu ene comedy nkan fa papa ya sapon ho me personally mention me bebre afim na uko TikTok no so messages in there more than 1,000 messages YouTube so uncountable Facebook bobo na me jide say na hu bi wo ebi wo mo ka den okay dodo nyina no echese papa ye ejewa edu ni na adwuma bobeo wo hwe ni kasem ubusa no kwesen ni nsem o kana amafo esre nkwatenten enya pomodin edemano na omo san request for ne contact ne number okay dodo na omo agbochi land in US for no request for number ntimi jide se na de bi aye na so ju abema obenya konya na fide simple nice one papa where am so o number say there obi person hian pai bo no money ade ba eja me fa to anim yenu aba ba ko America your friend is Sabina Sabina or America also wo pe where you power follow watch na also wadaroma o hian pai bo into say ka obeti nya number from your personal number nanka be me dia send na nti no se me nka jiro me fa send no okay it is all ma kwanya na me dia ma no because also no udi ne ho agina mu ti wudi agina mu ba nenimu die ba oyo hima
5 the farmer no do him anko the farmer no sabana di semi dinu bi o eja nenim settle for tape so no the farmer o na na the farmer no na anko the etimi the farmer no but so be pay me number no a fi on chere 0244 766 977 Mrs. Subu 0244 766 977 Mr. Mema will be my direction or what's in the direction and I just say which be my Daniel and to say Nyamiado Mr. The New Jerusalem Chapel direction Mr. Onfa to Jama okay when I coupon ya dome papa I will branch na kesi menu pa ukumasi ha uguso obi bibi so aka hu okay na enkrase no ye wo Pokwase White House okay Pokwase White House okay intini se obi pese oba bi she papa ewo ehonom a se ewo nkran ha ufi se nkran na wo ba honom a obesi wo eja heba okay wisi wo oteso moye kwan ni ntino ekwan mu twana ye hu okay ntini pa no besi wo eja heba okay obi bu no obia omisa na se ope under bridge ekwan no okay it's on my under bridge ho ba fa so ewura ekwan na chi nti ubesi e che no obisa obia se okọ train kwan no so a obia be che obi train kwan no so pepe mu sa so da ni se kwan no ho a okay eso ne white ase no so eye yellow na wawuram ho na eye adwuma no okay sanso na Kumasi so yo Sokoban ampeyo okay Kumasi yo Sokoban ampeyo eno so ubenya hono ka no bi wo adum be na bi wo ho na afin so Paul Segu ubenya card bi so e wo hono na mom no enkan se de no pa no ye papa ba hono Wednesday bia okay enti se o yare asem bia to bibi na ekoso pa ba wo na bebi na se wo hia sunsum moa okay ya to sa first na kupon ya aduma Wednesday bia papa obankra ha kwesira so ye adwuma ododifo kese abetan no mo a oye adwuma pa yesunsume te se papa enti ono so oba obebe hunu so a bibia no eye de ono so a obe contact papa no bia obi aye ho adwuma so e de ama nice one enti sa ufiri ama saman enso na wo ba enkran se asore no a bo madan se ofa akraka obesi wo White House oka che meeting se opa na cho nso White House we si upa bisa sa opa kwan na ko train kwan so no obi a be kire okay we see bus stop on pa kan dan 1 2 3 when mu tintin so obeto aso dan wo no okay enti number o ba bia na wayira na ofra e be fa so de na wakasa no 0558 860 54 70 0558 80 54 70 when ye Accra ye number ye fa so directions no e de no okay into ofra ye no obedi nkomo na ma directions no okay saa so na Kumasi so de no ye papa de 0244 766 977 0244 766 977 Danny yadase nice one eja fi eden no ka kire Ghana masani ya nsi am ba wa fidie so fidie no kwa chiro ye radias na muti omo ye de radias ababa wa bi frɛ me fi UK minim sa na adem no ba ma na dia mantima nkwahye no na osi bibia kana koma se mfasika ma ya sapon okay or the 113 84 86 cities that is 13,804 cities okay o sende de breme ndi me de akoma ya sapansa no wi de ko be bosumi ni okay na mi wi afira baba wani din de ya wonya me no ba na minim but me fo afidie so minim so ya no te ya e kan na that is it yeah o ya de papa wo boa bi e di sika no koma ya sapon ne ma no o mutim de hwe so mo de hwe ne dia
eboa ya How much we this? so bi di ho bi no crazy bi di ho bi so we hear the eboa no papa Nice one. timi koi na medasa baba wanase Ba on kai anything. min kan ni din wo hwe wa ya uraba kuma wonyi pie Oh, okay. na de waye no aso hon konkunani aso mani ishira nka no afi me kia ya saponu ya ba owo America ne ba me wo fase ye ka se no mutie bi Nice one. radem chechere na were maame wa bre ya ho papa o de si fi a ebe yi ya sapon de no ko ho no Oh, okay. o hwe nu ya be ma no pa na ya me bre na emre pa And one. nti me gide sa yi da no baba Nice. nti one ya sapon of ase omo nyina che omo che abusua nyina Yeah, that's wo ho. na wase se watimi anya otwan honhom na watie ensem ni nyina ene bishop kese pa jewa du de uni se in Ghana ha no oye sofo bia ye respect ne pa wontante na no asem obeti se wokasa na sebe na asori ye ho ene maybe one or two things bi bishop enya obi a oye loud sa eti eno ensem a otimi eka ye mesre ene de do bokwaso ye fa wonsi a nebo no o like video no na o comment a ye ni beje ho pa se on subscribe we nso a bomode ni wura mu na subscribe e ma ye ha GH report meaning the Kobe and how it's my friend Kobe finest it's Abishia.